एका प्रकल्पावयल्यान पयलींच बोवाळ चल्ला, दुसरे वटेन पोरणे गोंया आनीक एक प्रकल्प येवपाचो आसा. संरक्षीत वाठारांत अशे तरेचे प्रकल्प येतातूच कशे असो प्रश्न केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विचारिल्लो. ताका जाप दितना ह्या विशयान आपूण लक्ष घालता अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनोन ताका दिलें. वो साथी मोड़पा बोळ माताय आणि तितू आनी एक प्रोजेक्ट अप्रूव केला which is 100 meters. I've got this answer from the department. I'm not giving my answer. It is your department who has given me the answer. In the similar way, 390 square meter ahati, almost 2 lakhs is in that command area of agriculture irrigation area. It is not part 3 lakh antole 1000 square meter nu. I'm not against development. Aui construction आणि काल मिनिस्टर साला मुगली बरी जमीन आहा थिंगा 8 lakh IDC ची बिट इज क्लियर. No, but this is the answer what I've got from the department. It hal जावपाय ना बिस्तें कार्ड पेस्ट कोन ना हाड म्हूण. I've got this answer from your department only. The speaker sir की जाला वेगळ्या आन्सराचे there is nowhere mentioned थिंग कांय करपा नाय म्हूण. When there is a natural cover irrigation, it means that a project is approved in that whole area. So now because you have given a clarification, it means that that area will be safeguarded. Ata this particular project which I'm talking about 100 meters from the protected monument, 100 मीटर आहा तें जालेंच. मेजरमेंट टेप लायला काय 120 जावपा ना. 100 ते 100 वतले. सो वाय नॉट यू गिव एश्योरन्स that it is that project is scrapped because it is within 100 meters. You give an assurance that it is scrapped. Okay, प्रायम मिनिस्टरान काल वचो सान फ्रांसिस्को उंच काडा. तें मातशें चुकलां 10 वर्सां ते 2 वर्सां जालीं. बट वॉट एवर इट इज, बट 10 लोईत आमकां हें केलां, सान फ्रांसिस्को प्रेज केला. सो म्हाका दिसता तुवें मिनिस्टरान फ्लोर ऑफ द हाउस एश्योरन्स दिवपा जाय. हे 100 मिटराचे जे प्रोजेक्ट आहा बिकॉज मेजरमेंट वोंट एक्सीड. आतां तरी टेप लायला 120 मीटर जावपा ना. सो गिव अ एश्योरन्स दॅट दिस प्रोजेक्ट इज कॅन्सल्ड. द इको प्रोजेक्ट विच इज होटेल विच इज कमिंग हॅज बीन स्क्रॅप्ड. Because sir, I can only give him a categorical assurance. ताका खबर आहा एक बंगलो थिंगा येता म्हूण कितले कितें कितें जालात. ही नोज इट व्हेरी वेल. कितले लोक मुखार सरोन एजिटेशन जाले. And it's not our case that we will encourage a project any agitation korpa ani lokage ye korun घेवपा. Now that you have brought it to my notice, as I told you earlier, I will have a very, very careful look at it. Okay? And when I have a careful look at it, I will review the whole thing. So what is the problem?